Mshano so ha Akoma 87.9 FM so no nsembre mu kase bon we no nsia atwa to kura eneduanti no bomode ase obetimi adwane we Facebook page no so ye konsemfo from a we de ebisafo ekuo bia won din Ghana Electrical Contractors Association wo mu na kase no mo twero mo sian ene wo de kokobo ekode ma mamu ni nyina ni titiri pa no ene wo mo timi kra nyoma efru nkofon kro so be pie mo Ghana mamu asei ya your friend say ay cables no aha sa waya no ya de waya dam ne amanfo omo kitchen ni ade nyina no he sa waya sini honsem e na ye kan on se duru ba bia omo se eja fam ade ne akoto no mo omo de ba ya wonu mo fixe ya na eja fam de cha senya adwuma ena mpanifo se duru ba bia bebre ya na enye papa so mu betimi abomaden ato de ne bo odene na mpanifo abomaden de adwuma de mo pa de da bi nya do mbejo mu fa kire ono ma de ne bo ofo da fam ni sei no na omanfo akwa akoto o mi se duru ba bi kura no kura na ya na tide eja hyehye eba ye fi awodo mu adwene ho kura oti ase nya de eyeye pani a wo kase wono na upie mu a ne din ene Awar Sakib Muhammad wono eye president edema the National Ghana Electrical Contractors no wono anaso na do ma no so eye president e wo memu Ghana memu sei na odi adesrade ekọ edema Ghana Standard Authority and Energy Commission say wo mra bi e wo ho no mu akopio ma Ghana mrahye bedwafia e so se bi omomo nan ebu omoto na mrahye bedwafo no ye ntentem kura so no mo passe samra no na simi baba ye adwuma e wo komu ase se koba se obi efa ebia ade afon se kwafon so kofa sa kebushini bi ba na mo manfo ho kire wo mu a se nipa no e se etimi che no ne de ne kotum emane yeye eba no sa wo mu a omofa kuntina se ekofa sa fake cables ni bi banyina no omu bejai omya sa de ne ya bi ada no eja hyehye bebre enam sa fake cable no so. Ghana Electrical Contractors Association, we are worried say obeko krom ene nyoma bebre electrical products e okrom sebio ni na dodo na nya papa na eme say worry no was confirmed by the recent market surveillance as Ghana Standards Authority omo kire say products ni dodo na nya ade aye nim dada ye 200 more through other ways, but unfortunately Ghana hanu ye ni anakrom hanu ye ni emre bia obetime do obi afaso say eba ne say wakra nyoma bia enye nyoma pa electrical product aba kroma eno ka say ye wo mre bia wo parliament train say parliament de omo nsa betima se na abaye mra e Ghana eno ne law on electrical wiring accessories enti no ye ka akọ mpenifo nim say yesre omo sa mra no ba ebeboa ama sa influx of electrical materials fake one eba kroma na so beti, because if we prosecute one or two people it will send signal to the rest that Ghana is serious about electrical safety. Omo kanon so no de ye kan ne say wo wajuma it is time say obe trusted the electrician and obe trusted the electrical contractor wo de adwuma ne be ma no na wato materials aye papa de aye adwuma ma say problem bi aba ho a emra wa ho a obetime de na de edi enti ebisafo we eye kokobo a yewura ne din ene Awar Sakib Muhammad so de ekwade mo mamu ni nyina yamra asafo kumase asafo